Hi, I'm Ruth Juliet Wickler. I'm the Director of Circus Programming for Tohu in Montreal, Canada. I am excited to come to Fira because I love the amazing work you program from Spain and Catalonia and Latin America and all over Europe and the world, and I can't wait to see it. And I'm so excited to be there with US delegation as well as with my colleagues from Tohu. See you there! Llavors la proposta el que fa és que el públic viu una festa de música electrònica que a la vegada representa un procés d'enamorament, una persona que s'enamora per primera vegada. I discovered that contemporary circus has generated a new cross-disciplinary art form that I deem to be of a great success in the performing art in Europe. So I cannot miss it. I will be with you. See you soon. També el Mediterrani és una fossa comú, no? Hi ha tanta gent morta allà que no sabem quanta n'hi ha, perquè és incontable tots els migrants que queden atrapats allà, no? I això, no? Sent de Mallorca, em venia de gust explicar-ho. Perquè és un punt de trobada professional molt interessant, per la qualitat artística de les propostes que s'hi poden veure, pel programa de suport a la creació i perquè hi trobo contactes, companyies, professionals, programadors i puc establir moltes relacions que serveixen molt per la meva feina. O sigui, penso que és una cita imprescindible i aquest any jo també hi seré.